te whaafeilo i atu I lau whaafonga anga le nei fo I tae au ma lo le soifua manuia alo mai o Talalo Radio Samoa. E le o iai se suinga I le whaangai o ino visa whaatalo sanga mai tangata Suria e ulu fale mai I New Zealand o ni tangata sulu whai. Te le atunu I Europa o lea watau fia nei le whainga le nei whaatalo sanga mai I tangata Suria. Peita I mai le soil immigration I tala le te ofa avaumalua New Zealand. E le o iai se suinga ma o lea fo ia mata I tu lava I le immigration in New Zealand. E se lawa vanoa e mawhaiona tu ina atu I tangata Suria e whaatalo sanga mai ai I visa nei mo le nei tau sanga whaali tupe. Ma whaato ato e ilo a vanoa nei e ofu atu e New Zealand o mai ai tangata sulu whai e whaamautu I nei I le tau sanga o iluma. Tu singa ingoa le lua fesful ma le valu, o loo I loa e silia ma le valu se lau tangata Suria o lea ua whaamautu I New Zealand nei. O le tae o nei e loa I le tonu pe ua tatau nei lona wha upe ngaina leo Wellington. Talu mai lava ona maua le li o Albert e noka, tolu sfun ma le iwa tau sanga I nai Lower Hat, I le vai aso nei maona manuanga mafua mai pulufana, o le alava na sa wai ma le polo a inga le tu mau, ua mawhaiona wha upe ngaina leo Wellington. O e noka e tu sama reporti a le te ofa avau malua New Zealand, o io se tasi e wha apea la vea I le kengi a le tribesmen, ma e o mai le tae o nei o loo sa I a pea le tangata na ia whanaina e noka le wai lava ina maliu. O lo iai tale tonunga o leo o le na whaia e iai fo I ona sa o tanga I kengi ma e maasani le lei fo I ma e noka. Moli maua to e maua nei e leo ai e le I whanaina e noka o lea na mua tau upu. Mo tu sia au nanga le Facebook, WhatsApp, ma le Instagram I le tau nei. To e luas funu minute le tu lai fitu I le tau nei leo lo ta ua mai reporti. Na amata a fia I feso ta inga ma e le o pa anga uma a au nanga nei wa a fia ai. I lunga le social media lo to e reporti ai le to a telo tangata mai so se vai ngol kelope wa le mawhaiona tatala le Instagram, WhatsApp, ma le Facebook. Wa to e whaalea ngā ina sa malolo le kerisimasi ma le tausanga fau mō tangata o lo fesoa soani I ngā luenga le militeli. O le masina tāluai na whaao ngā ia le minista o puipuinga Judith Collins le malo si anga e se a whaao ngā. E whaatanga I tangata nei e le la e ina tōninga militeli e ngā lulua I taimi o le kerisimasi ma le tausanga fau a o te e civilian staff. O se polo inga wato e tu se le mission home front I le minista. Ma whaailoa I ai e le whetau I lea whaai unga. Ma o lea fo ia to anga o ngā o le au whai ngā luenga o lo o fesoa soani I ngā luenga le militeli. Tali mai le minista whaapea mai, o lea ua mai alongo ina ia le Defence Force, ua mai a whaata atitia fuafuanga mo le periota wa tā ua. Ma o lea fo ia lo o whaafetai e Collins tangata o le a ngā lulue pea, I taimi o whai ngā malo longa le kerisimasi ma le tausanga fau. E le o nofo le lei fo I ma le iunia le pisa a, lea ua iana fuafuanga o le a ngā I le tūla fono, mo sana fesoa soani. Ma tala whaai wa sili atu le maua lunga le tango fio le cocaine ma le methamphetamine I le nei tausanga whaatusa I le tausanga tālua I totonu o New Zealand. O le kuatalo na tolo le tausanga le nei le olo o whaiei whaatusa tausanga nei a nga I le tausanga e lua afe lua tolu. O ni whaamaumaunga o lo o fua I siaki na whaie whao ngā iwai leanga o taota. Ma o se maua lunga tele lea wa whaamawina tālu mai o na whaia siaki nei I le lua afe sfulu ma le valu. Wa whai mai ele Drug Foundation e le o mawhai o nei loa tonu pe a mea o alu I lunga le whai numero o tangata o lo tango fia fuala au whaasaina. Pei ta I ono I loa mai whai ungo so esu enga na whaia o lea e ono maua lunga le tele o fuala au whaasa o lo tango fia. Wa sa wai ma le tālu sanga wa mo o mia le una I o polo kalame whaalau I loa mo puipuinga ma ua mo o mia fo I le toa ilo tu la fono mo fuala au whaasaina I totonu o New Zealand. Wa whai wa tuai Talalo Radio Samoa I nei fo I tai au, manu ia le nei aso.